You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life mean? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu merimdi, arayımdı borekер, бүткіл аламның Rabbisi, бүткіл аламның падишасы, улу арштың есі Аллах Таламның аты менен баштайбыз. Ошол улу Аллах Таламдын мерими, арайымы, кечирими жана берекеси жалпы мусулман тугандарыбыз менен бирге болсун. Ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фонду ушундай жүрөгү меримге, арайымга толгон, колу ачык, сахий мусулман тугандарыбыздын дагы бир ирет марттыгы, жомарттыгы менен ушул Айдеркен айылына, Айдеркен медресесине келип отурабыз. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушул карыларыбыздын, болочок алымдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, элүү Куран алып берген, ушул Куран столдорун алып берген, ушуларга допуларын алып берген, ушуларга теспилерин алып берген, ушундай бир устаз менен биргеликте умра сапарынан келдик эле. Ушул карыларыбызга Замзам суусунан, пайгамбарыбыздын мубарак коймаларынан ала келдик эле. Аллах Таалам кабыл кылсын. Аллах Таалам разы болсын ошол мусулман бир тугандарыбыздан. Ушунчалык биздин карыларыбыздын көңүлдөрүн көтөрүп, ушулардын сүйүнүчүнө себепчи болуп отурат. Аллах Таалам өзүнүн меримдүүлүгү, арайымдуулугу, Аллах Таалам өзүнүн фазлы карамы менен ошол мусулман бир тугандарыбыздын дагы үйлөрүдөн бир кылымда, бир жылда, 1000 жылда жарала турган, үммөттүн бактылуу болушуна себепчи болгон, Аллах Тааламдын ыйык динин сактаган, ыйык динин таркалуусуна себепчи болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалдарын жалпы үммөткө тарката турган ушундай бир чоң бир аалымдар, карылар чыгарсын. Аллах Таалам ошол мусулман бир тугандарыбыздын үй бүлөсүндө дагы аж тойлор, Куран тойлор болгонго Аллах Таалам өзүнүн мүмкүнчүлүк тоофик берген болсун. Аллах Таалам баарыбызды ушундай кыска, убактылуу сыноо жашоодо жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кылтызы кылсын. Аллах Таалам өзүнүн меримдүүлүгү, арайымдуулугу менен ушол мусулман бир тугандарыбыз кандай бир жакшы ниетте, кандайдыр бир жакшы бир максатта эхсан садака кылган болсо, ошол эхсан садакаларынын берекетинен Аллах Таалам улуу Фирдавс бейишинин төрүнөн өздөрүнө, үй бүлөсүнө, зурриятына орун берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Машалла, азыр биз карыларыбызды бизден чакырып, ушул сиздер берген Кураныңыздарды, допуларыңыздарды, теспилериңиздерди тапшырабыз, машалла.
Mustafa. Seni andım, sana muhtacım. Nurunla aydınlandım. Hayatım sende anlamlı, sende çözüldü her şeyin sırrı. Sana kurban olsun, canım feda olsun. Yeter ki ruhum seninle olsun. Günahlarda kayboldum, acılarla yoruldum. Yeter artık ruhum seninle olsun. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. أتيتني ساعة يأسي، ناديتك فكنت الآسي. من دونك ما معنى عمري؟ لا أدري غيبا ولا الكون أدري. من أجلك سأضحي، من أجلك أعطي روحي حياتي لأكون معك. والشعر أحيانا بالضياع من ظلم قاس وخداع. والآن جميع مرادي أن أكون معك. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. آمدی در اوج غم ها صدات کردم، آنجا بودی. بدون تو معنای عمر چیست وقتی ندانم اسراری از غیب. خواهم رضای تو، جانم فدای تو. دلم میخواد که باشم با تو. خسته‌ام از دنیا، از این دو رنگی ها. فقط میخوام که باشم با تو. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. Seni andım,
sana muhtacım. Nurunla aydınlandım hayatım. Sende anlamlı, sende çözüldü her şeyin sırrı. Sana kurban olsun, canım feda olsun. Yeter ki ruhum seninle olsun. Günahlarda kayboldum, acılarla yoruldum. Yeter artık ruhum seninle olsun. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa, ala habibika nebika Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nebika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to